Ki samla puli ka Shilliangmyntang Secondary School Laskin Block. Meta ke sengi arho truk unai weng arja apuwe ki layo jingi rap da ki tiar na ke Indian Red Cross Society West Jaintia Hills Unit. Haka jingi lang jong ka jing sam yakini ki tiar lai don lang ru da ki khot ka school managing committee bagan tup ya u Dr. H talang but u penhun jai talang. Uhan paya nongplo life member ka Indian Red Cross Society kum usong kunor jong kani ka jingalang ula ai ki kintin lamprang ha ka jinga day bat ka thong jong kani ka program distribution of humanitarian aids ki weide ki balakren ha kani ka jingalang kilong ka kong arki lamare head teacher Shilliangmyntang Secondary School bat ru layo kerpang ya ka jingkren jing batai shapang ka Indian Red Cross Society nauma ohiwat lalu secretary Indian Red Cross Society West Jaintia Hills Unit. Ki khot ka Managing Committee Shilliangmyntang Secondary School. Kila penpaw ke jing songo ya ki board punya ke Indian Red Cross Society West Jaintia Hills Unit. Kita kit bokru baka sengkan nang ya seprang ha ka jing sekri ya ki imlang salang jongki nong song sinong. Oke itu gua dijak kiu pediang ki yang in. Kami tahu gitu ya bangket katu kejam. Banyak uji lah. Langsung sor. Kaji lah. Kata tempat keji man yang iman kau sebai nong sekitar 5. Jadi bahag itu ya bangket mau siap sengibi. Dokumen bi daftar rekod bahari biar mah. Jangan duit teh. Belasi bon ya chairman ni aku ikas ngin. Habis puan ada dang ya lutiu belai. Mah kod ku kodok pi ke sen yang i nang iu. Lai cek mat akan kijing lek go bahag yang i. Entah kau kamon ya ke Red Cross de China dapat man. Tak lembah usaha Henry Donan unong Swiss. Tak Red Cross di UP kini baik kesaing Red Cross. UP na din yung ile to igi volunteer silka Red Cross. Uni cross penyu wata waburom ki yau tau buru wata unang Switzerland Swiss.